watu wanaisha, watu wanaanguka. unaona mamaiti pale banapiga bombe, ona isi watu wanakimbia. Yesu Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu, ndio naua watu wabanikuwa sur place situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni. Hii inapaswa kwa watu prepare vile mavitu ndio maana baliona binaisha baifiatule vya vile Ndani sisi sote tufanye kazi. Le Congo restera un et indivisible. Jambo tena na Bukavu abasikiye tujimobi. Murakoze gukurikirana Floris Talks, turabashimira cyane. Mukomeze mube benshi kugira ngo tube umuryango mugari, mukora subscribe. Ariko ubu ngubu inkuru tugiye kwibandaho cyane niyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yabaye kuri wa kane mu masaha rwose ya saa 4, turi ko hateganyijwe inama ya AFC M23 kugira ngo ibagezeho imigabo n'imigambi. Dore ko AFC M23 imaze igihe ifashe agace ka Bukavu, rero bagomba kugira ngo babwire abaturage ibyo babateganyiriza. Bimwe mu by'ingenzi bababwiye ko nyuma y'iminsi 2 bagomba gushyiraho guverineri ndetse n'abandi bamwungirije babiri, bagashyiraho na meya. Bababwira yuko umutekano bagiye kukaza, nta kibazo bagomba kugira. Ikindi bababwira none, bababwiye yuko uburyo guverinoma ya Tshisekedi ari guverinoma y'abajura cyangwa se idakora neza. Banavuga yuko Tshisekedi yashatse kugira ngo ahindure itegeko nshinga ariko batazigera bamwemerera. Ibyo ni ibintu bitandukanye yababwiraga uwo bita Corneille Nangaa, abagezaho abaturage bari benshi, dore ko bari bakubise buzuye barenga nk'ibihumbi 10. Ariko mu kigihe yakimara kugira icyo abagezaho, hahise haza amabombe cyangwa se ibiturika bidasanzwe. Ariko ibyo ngibyo bikaba byabanjirijwe na drone zabanje guca hejuru y'aho abaturage bari zikatakata. Ariko M23 yahise irasa izo drone. Ariko mu kurasa izo drone ni nako nanone ibyo biturika bya mu mabombe yahise bayiturikiriza mu bantu benshi bangana gutyo. Birumvikana ko mu bantu bangana gutyo abantu benshi bahasize ubuzima, kuko nta muntu uzi umubare, dore ko BBC yavuze ko ari abantu 5, ariko abo 5 ni bake cyane bitewe nuko abantu bari benshi. Rero kandi barashe bombe baziratsa mu baturage ibihumbi 10 bose kandi begeranye. Urumva ko ibyo bintu byateje ikibazo cyane. Nta muntu rero wavuga ngo numara uyu umubare ushobora kugenda wiyongeraho. Abakomeretse birumvikana bo ntabwo ushobora kubabara. Bikimara kuba M23 umuvugizi wayo mu bya politike ubu nta wundi ni Lawrence Kanyuka, yahise yandika avuga yuko ibyo byose byakozwe na guverinoma ya Kongo, abishinja Tshisekedi, avuga ko nta bandi babikoze. Anavuga yuko ibyo bintu kuko bari bahereye kare banabivuga yuko bizanaba. Anavuga yuko hari habaye ndetse n'inama ya Tshisekedi ndetse n'uwahoze ari guverineri Bukavu nta wundi n'uwitwa Purusi, bakaba baragiranye inama. Akavuga ko iyo nama nta ikindi yateguraga ari kugira ngo yice abaturage, rero akaba aribo bagomba kubibazwa. Hashize n'umwanya ndetse habayeho n'inama nanone, harongera haba inama y'itangazamakuru. Nangaa yasobanuye nawe avuga yuko ibyo nta bandi bayibazwa ari guverinoma ya Kinshasa, ko aribo bagiriza ngo bice abaturage, ariko ko ibyo bintu bigomba guhorerwa, ko byanga bikunze bagomba guhorera amaraso yavuye y'abaturage. Ndetse uyu Kanyuka yari yabivuze n'ubundi kuri Twitter, avuga yuko uwo bashaka kwica nta wundi ari Corneille Nangaa. Corneille Nangaa twagiye tumubabwira mu biganiro bitandukanye yuko yazengereje Kongo cyane yarengereje guverinoma ya Tshisekedi. Rero ikintu bashaka no kugira ngo bamukureho babe bamuvana ku buzima. Ibyo rero kandi byagiye bihererekanywa na mbere. Hari abaturage bagiye bavuga yuko
hashobora kuzaba ikintu kibi, ko bashobora kugira umuntu wicwa muri iriya nama izaba, kuko guverinoma itazishimira kubona abaturage bajya mu nama. Ibi rero ni ibintu byagiye bivugwaho cyane mu maradiyo atandukanye yo muri Congo, bagira icyo bavugaho. Ariko nanone hashikiye igihe kinini cyane, guverinoma ya Congo nayo yahise yandika ivuga yuko ibyo ngibyo byakozwe n'igihugu kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo rero nta kindi gihugu, ukurikije ibyo leta ya Congo ikunda kuvuga, igihugu cy'u Rwanda. Ubwo urumva ko u Rwanda bahise bishyirwa mu majwi yuko ari rwo rwaba rwagize uruhare kugira ngo abo baturage babe bapfa. Akavuga yuko nanone undi nawo witwa Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Congo, nawe yahise yunganira aravuga ati ibyabaye umugizi wa nabi yarashe abaturage, ahatiriza nanone abaturage kujya mu nama, abonye ibipupe ubwo ibipupe bari kuvuga ni M23, kuko bavuga yuko M23 ikoreshwa n'u Rwanda. Rero bakavuga yuko M23 byaba ari nk'ibipupe. Akomeza avuga yuko uwo mugizi wa nabi yahise ahimba iyo mitwe ahita abishyira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi abazi neza ko aribo babikoze. Ariko asoza avuga yuko byanga bikunze ibyo bintu babivumbuye ko aribo basanzwe banakora n'ubwo bwicanyi, ko bagomba ibyo bintu kuzabibazwa n'ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa se nanone bakabibazwa n'umuryango n'urukiko mpuzamahanga. Ibyo rero urumva ko byateje urujijo cyane, dore ko M23 nayo mu itangazo ryayo rya mbere yari yatabaje ivuga yuko ari Congo cyangwa se ari leta ya Congo iri gukora ibyo bintu, ko bagomba kubibazwa. Itabaza umuryango w'abibumbye, itabaza umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, SADC, East Africa, uvuga yuko ababikoze ari leta ya Congo. Ubwo baba bari kuvuga Tshisekedi ko ari ugomba kubibazwa, ariko urumva ko nanone habayeho itangazo none rivuguruzwa. Ubu rero ntabwo haramenyekana neza kumenya ngo ninde ku ruhande rwa M23 ruravuga ko ababigizemo uruhare nta bandi ari leta ya Congo, ndetse hakaba hanafashwe n'abantu bagize uruhare mu gutera aya mabombe. Binavuga ko muri abantu harimo abagore babiri ndetse n'abandi bagabo, ariko babiri bakaba aribo bafashwe. Rero turibaza ngo ese iyi ntambara yo muri Congo ko imyanzuro yafashe ko irekera aho ngaho, bakarekera aho ngaho, ese ibintu bizakunda? Ese uruhande rwa Congo ko ruzemera yuko M23 ikomeza gutwara agace ka Goma ndetse n'agace ka Bukavu? Nanone ko binavuga yuko vira hari abasirikari bya guverinoma ya Congo bari hariya, aribo FARDC n'abarundi n'abazarendo n'abacancuro n'abandi bose bafasha guverinoma ya Congo, biteguye kugira ngo bahangane na M23. Kandi M23 ikaba yavuze yuko noneho igiye gukomeza icunga umutekano, ndetse bivuge ko ishobora no guhita inakomeza. Ese iyi ntambara koko izahagarara? Turabibutsa yuko intambara nta cyiza cyayo, intambara irasenya ntabwo yubaka. Ntabwo dukora amakuru kugira ngo twibwire abantu kugira ngo bajye mu ntambara, ahubwo dukora amakuru kugira ngo abantu bamenye ibiri kubera muri iyi si, baharanire kugira ngo babane neza na bagenzi babo, birinde ikintu na kimwe gishobora kuba cyabatandukanya. Murakoze gukurikirana Florist Talks, turabashimira tunabasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe, muri benshi mukomeze mukurikirane izi video. Ndabizi neza ko aya makuru azajya abageraho, kandi azajya asobanura ku buryo buri muntu wese ashobora kumenya amakuru mu buryo bumworoheye. Murakoze cyane, ndabakunda.